turirwa marayika yampaye kumbonera kure. Imbonera kure ni abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Kuva mbayeho, kuva Yesu Kristo ambatije mu mwuka wera, nibwo bwa mbere uhoraho ampaye amavuta yo guhanura ubuhanuzi ku bantu bitwa imbonera kure. Ntabwo najyaga mbabona, najyaga mvuga general, ariko by'umwihariko ubu butumwa nzanye ni ubw'imbonera kure. Imbonera kure nagiye kubona mbona zafashe igihugu zigifunga umwuka, igihugu kimiranturi. Niba mwari mwabona ibido y'urwagwa cyangwa ibido ya esase ugacugusa ikintu ukagifunga, igihugu cy'u Burundi niko kimeze. Imbonera kure zafunze igihugu, nta gusura, nta kunyara, nta kunya. Imana yambwiye ngo mwamaze kwinjira mu ivumwe, mumaze kuvumwa, mwebwe mbonera kure, mwebwe mbonera kure, ababahagarariye kuva ku rwego rw'igihugu, here kuri reverend kuryo kugeza ku gatumba n'agacimbiri. Ni ukuri mufite ikibazo gikomeye cyane, bamwe muri mwe mumaze kwandikwaho rya zina ryitwa Gahini n'Abeli. Imana yambwiye ngo ije kubaranduza, muzazenguruka isi muyerera, nta muntu uzabaha amazi, nta n'uzabaha umuriro. Ijambo imbonera kure Imana izaritsemba mu Burundi, izariranduza mu Burundi, nkuko uhoraho avuze ngo urimbura urusengero, utsemba urusengero, urwanya urusengero, nzamuranduza, nzamutsemba buheriheri, ngo nkuko umwanda uva mu kibuno, ngo niko muntu nzamutsemba. Imbonera kure, bantu bitwa imbonera kure, harimo ibiswi by'inkona, harimo abakenyerarugamba, harimo imbonesi koko. Mwebwe rero kagabo gahimba kandi kataraza, muguye ku rusongoye, niko ijuru ryambwiye ngo mbibabwire. Kandi ntihagire umuntu rwose undenganya, ubu ni ubutumwa nahawe, mujye mureka tubutangaza uko Imana ibuduhaye. Ibintu byo guca ku ruhande no guca ku ruhande n'ubundi nta myaka 100, kandi abeza barapfuye, birumvikana. Rero isi ahigeze ni mu marira n'agahinda, by'umwihariko Burundi. Nabonye defile abarundi bari abantu bitwa imbonera kure bakora defile nini cyane. Mujya mubona bakora defile bambaye umutuku n'umweru, bambaye umweru n'umukara, izi mpuzu nyinshi z'imbonera kure n'abayobozi bazo n'abazihagarariye bose nyene. Mbona imbere yanyu hari umusazi wambaye rusazi. Niba mwari mwabona umuntu ukina kuri TikTok yambaye ikanzu y'abageni w'umutanzania w'umusazi, nabonaga umuntu wambaye kuriya, mbona mwese muramugaragiye. Ibintu mwirukankamo, ibintu murimo, igihugu gisoma nturi mukoma amashyi, bene igihugu bapfa mukoma amashyi, abari muri gereza mukoma amashyi mu mpimba. Imbonera kure nizo ziri gukoma amashyi, zikirengagiza igihugu cy'u Burundi ko ari igihugu cy'isezerano. Uburundi bwanditse mu bicapo byabwo Imana ko ari nimero ya mbere. Ngira ngo Uburundi kuri ibi bicapo mubona bavuze ko mbere na mbere ari Imana. Rero izi mbonera kure zirabesherana, zigacisha abantu umutwe kubera ikinyoma. Ikinyoma kiri mu mbonera kure, iterabwoba riri mu mbonera kure muritera bene gihugu n'abarundi bene wanyu, ariko kuba atari umunywanyi ni ikibazo gikomeye cyane. Uriya imbonera kure zifungisha uwo zishe, uwo zambuye, uwo zashikuje ishakoshi, uwo zidodobereje bakamufunga arengana. Donc imbonera kure mu Burundi zimeze nk'imbwa n'umuhigi neva, ubundi zizenguruka igihugu cyose zivuza induru ati mukata hose ngo turi benshi, turakomeye, duteye imbere. Ibyo bintu Imana yabyitegereje irambwira ngo iyi ni isesemi, kandi iyi ni isesemi ngiye kuruka. Iyo udakonje ntunabire, Imana irakuruka. Imbonera kure izina ryanyu, ibikorwa byanyu
bigiye kuzaba nk'ibya FDLR ndetse mwe muharenze. Ndabizi murantera amabuye cyangwa se musange iby'Imana yavuze n'ukuri, mukande like, mukore subscribe ndetse abashyashya abandi dusanganwe. Iteraniro riratangijwe ubutumwa. Nari ntaragaruka kumbonera kure, ariko nabonye ibintu Imana nyeretse kumbonera kure, ngira ubwoba, numva umutima undandutse n'ibikoba birakutse. Numvise ubwoba. Imana yambwiye ngo hari ibinogo, hari imbonera kure hano zizi ibinogo bashyinguramo abantu b'inzira karenga. Hano hari imbonera kure bohereza kwica, kandi zikica nta mbabazi mu bugome bukomeye cyane. Nari nanabibabwiye ko hari abantu bagiye gufunga. Uyu mugabo mwabonye hano akagafoto nashyizeho k'uyu mupolisi ukomeye cyane, uyu Demiri Kenze, mumwibuke ku Musaga, Kinanirade, mumwibuke mu ijana n'Igitega n'ahandi hatandukanye. Abamuzi ni inkoramaraso, bunari mu mpimba. N'abandi bagiye kubasangamo hano. Mbabwira ikintu Imana iri bukore. Uyu mugabo nari nababwiye mu kiganiro cyashize, ndababwira ngo CNDD-FDD yo ubwayo n'ubu muri uku kwezi kwa munani ntabwo kuri burangire mutabonye ibindi bibaye. Ukwezi kwa 9 ko haraca uwambaye, bareke bagenda ikivunga hano. Imana yambwiye ngo nta guca ku ruhande, nukududirira ko mbaya hombo kikiba kikaba, kuko mwebwe mwanze kumvira Imana. Nibyo koko imbonera kure zaribye, abagore babo bararya, abana babo bariga, abandi bajya mu mahanga, muravuga rikijyana uko mubyumva nuko mubishaka, ariko bisubiwemo byongeye kuba bishya. Imbonera kuri Imana ijugunyemo ikibuye, nta buye rizasigara rigeretse kuri rindi ryitwa imbonera kure. Ibintu mwubatse mwabyubakiye ubusa, ubukwe mwatashye n'ubw'umusazi, ntabwo ari ubw'abazima. Si mwumva ko mukomeye? Ntimuzi ko mukomeye mwanateye imbere? Ntimwongorerana muti ubwanwa bwapfutse umunwa, abakeba bajorewe aha yemwe ntimwaraho? Ngo CNDD-FDD ni 100%. Ikintu mwinjiyemo mugasomesha nturi abene gihugu kibakururiye akarambara. Imbonera kure z'Igitega, imbonera kure z'Ingozi, Bujumbura n'ahandi hatandukanye. Mwinjiye mu mujinya w'Imana. Situation mugiye kujyamo muzicuza n'icyatumye muri imbonera kure. Biriya bitenge muzabitwika, ibindi mu bihekenye. Ziriya mpuzu muzazitwika, izindi muzite mu matuwarete. Kandi ibi mbahaya, ndeka mvuga amasaha, ko mu gihugu ibi bintu mwubatse Imana izabiranduza, kandi sinza irabiranduje, mbisubiyemo irabiranduje. Imbonera kure mwazengereje abantu, mwica abantu mubahoye ubusa. Imana irambwira ngo amaraso ari kurira, amaraso ari gutaka, amaraso imbonera kure zasheshe mufatikanyije n'abapolisi n'abasoda n'inzego zitandukanye. Amaraso yabera ari kurira mu Burundi, amaraso yabera mu Burundi ari gutabaza, ari gutaka. Uhoraho yahagurutse kuvuga ijambo. Marayika yavuze ijambo i Bujumbura, marayika yavuze ijambo i Gitega, marayika yavuze ijambo Matana, Ruyigi, Ngozi, Cibitoki, Kirundo, Kayanza, Bubanza, Mwaro. Intara zose humvikanye marayika atangaza ko imbonera kure idarapo riramanuwe kandi riratwitswe, ntirizongera no kuduzwa n'umunsi n'umwe. Kandi si igihe cyo kwihana, hatagira n'umuntu wibeshya, kereka b'abanyabwoba babyambara kure. Ariko umuntu uzi ko ari imbonera kure, iyo wifatikanyije n'umunyakibi, uri umunyakibi nyine. Iyo ugendana n'inkozi y'ikibi, uri inkozi y'ikibi nyine. Iyo umuntu yica ukamusinyira ngo very good, uri umwicanyi nawe.
abantu barahunze mwigarurira imitungo yabo umengo ntacyo bitwaye, abantu babuze epfo babura na ruguru kubera mwebwe umengo ntacyo bitwaye, kayobera bihinga gashobera bahinga, abantu bahuye n'agaterera nzamba n'ibibazo n'utubazo, mwe ntimwabibona ko igihugu nyine mucyoretse umengo ntacyo bitwaye, ariko iyampamagaye yera y'ukuri yambwiye ko ifashe ingingo ntabanduka ku muntu witwa imbonerakure, igiye kubasenya ibarimbure. Mwana ukamutantuka kuko ntabwo n'ubundi muzigera munkunda kuruta Yesu mwaramututse muramubamba mumwambika ubusa, ntabwo rwose ufite icyubahiro kiruta icyo Yesu yagize, jye mumbambe mucuritse ahubwo, naho ibindi byo turabizi neza ko nta miyaga. Rero igihugu izi mbonerakure zakomye amashyi nevagira ngo ibyo ari gukora nibyo, imbonerakure zikoma amashyi reverend kuri yagira ngo koko ibintu inzira arimo niyo, imbonerakure zikoma amashyi ndira ko bucya agira ngo ibyo arimo nibyo, imbonerakure zikoma amashyi inzego zose ziragenda zinjira muri iyo monde, ubutunzi bwari kujya mu gipolisi bujya mu mbonerakure, ubutunzi bwari kujya mu gisoda bujya mu mbonerakure, igihugu cyubaka imbonerakure kuruta uko cyubaka indi minisiteri ari yose. Mu Burundi minisiteri ihagaze neza ni imbonerakure, imbonerakure zifite impuzu zihoraho, imbonerakure zubaka ibintu by'ibisitati by'ibishinga bihoraho, imbonerakure zifise umwanya uhagije wo kuririmba n'indirimbo zihayagiza imbonerakure, imbonerakure ziravuga rikumvikana rikijyana, imbonerakure zihora mu manama ahoraho yo kubaka nyine ibyo bintu by'imbonerakure. Donc rero minisiteri yateye imbere ni iy'imbonerakure mu Burundi, kandi ngira ngo rwose no comment ku icyo kintu. Rero ko mwebwe muzi ko iki kintu mwashyize imbere ari cyo cy'ukuri, Imana igiye kubereka ko iki kintu ari ikinyoma cyambaye ubusa, mwirutse inyuma ya baringa, mwirutse inyuma ya bya bintu birinda amashaza cyangwa umuceri, hamwe babyita serukiranyi abandi babyita akadahumeka. Ngiki kinyoma muri nyuma, kandi ibyo si kera. Ku kwezi kwa 9 bamwe murabibona, kwezi kwa 10 bamwe murabibona, bamwe muzagwa mu gihugu abandi mugwe hanze y'igihugu, bamwe muzayerera muhindura amazina muhindure karanga muntu, bamwe muzihakana izina imbonerakure nta muntu uzabumva, kandi umuvumo uzabagendaho, nta kintu uzakora kugira ngo ibi bintu bisibangane muri gukora mwebwe imbonerakure. Nkumurije abarundi bahuriyemo n'ibibazo muri bibazo imbonerakure zateje n'abaziyoboye n'abazihagarariye, ndabahumurije abapfuye mwihangane, Imana izabahorera kubw'amaraso ya Abeli, ariko abakiri bazima ni mwihangane, nta kigeragezo kitagira iherezo, umukamaje kubarengera no kubahorera. Kandi turaho ndagije uhoraho buno butumwa bukugwe neza, bube bwiza, burokora abasigaye. Yego, kandi ni byihutirwa nyine iri jasi. Mu by'ukuri rero ndabaha uwibwe, ufunze, uwabuze, uwo byanze, uhoraho azabagereramo 7. Bunyoni murebe iyari, kandi uyu yababereye akarore buriyo muba maso biriya bintu mwari kubireka abasigaye. N'uyu bafatanye ibitoro komiseri, uyu nashyizeho agafoto ke murebe nawe ubari mu mpimba mu kaga n'akangaratete. Ofete rero ni mwihagararire murebe Imana, akimana n'imbonerakure ni mwihagararire mu karabe, mwihagararire gusa murebe akimana n'imbonerakure. Imana yampaye ubutumwa ku mbonerakure bakunda gutazira imbonisi, ngira ngo ni ubutumwa buteye ubwoba, kandi ni ubutumwa kuva twatangira ubutumwa bwiza uhora turungikanye ku iki gihugu mu ntara zose, mu birwa, mu bisagara, aho hose. Ni ubwa mbere umwami yampaye ubutumwa ku mbonerakure uhereye kuri reverend Kuriyo. Yego, mwebwe rero mwitegure ibi bikurikira, kandi mwumvire. Ntabwo nje kubabwira ngo mwihane, ahubwo nje kubabwira ubutumwa Imana yampaye. Imbonerakure zasheshe amaraso menshi kugeza ubwo buno zimwe zimeze nk'agahini.
ntabwo ari zose ariko hari imbonerakure marayika amaze gushyiraho ikidodo cy'uko ari Gahini. Imbonerakure zitwa Gahini mu gihugu cy'isezerano harimo ba Gahini. Mwebwe mugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro, mugiye kuba ivumwe ryamaze kubafata. Izi mbonerakure mubona zafashe igihugu. Niba mwabona ibinyonzwe cyangwa ibirondwe bimwe bifata inka, niba mwabona ibibugu n'amasazi manini arya amatungo, aba bantu niko bameze, niko umwuka yanyerekaga. Mbiseguyeho ntihagire umuntu mbona nabi. Imbonerakure zarishe ziriyongeza. Imbonerakure zambura abantu ku ngufu ukabucuruza zikakunyaga, mu nzira zikagushikuza. Zashize abantu mu butabera zibarenganya. Harimo abantu bafunze bazira amaboko y'imbonerakure, nta ruhare babigizemo. Zakuruye abantu ku ngufu zibahatira kuba abagwanashyaka cyangwa abanywanyi cyangwa abanyamugambwe ku ngufu. Imbonerakure zifitanye urubanza n'Imana, nje kubasomera. Koko Imana iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Ariko uku kuboko mwarambuye mukiruka inyuma ya Reverend Kuriyo na Neva, nukuri muguye kuri Songoye. Kandi mvuze ukuri, mu busanzwe akanwa kacu ntisako kurahira. Muguye kuri Songoye, abana banyu murabakwegeye. Kandi nge ndi umuhanuzi, nta kintu cya ruswa na kimwe cyo muri isi cyangwa cyo mu mubiri cyambuza kuvuga Imana neza uko mbyumva, kandi umwuka wera uko yanyoboye. Ariko muguye kuri Songoye. Imbonerakure z'Igitega, imbonerakure mu ntara ya Ngozi, imbonerakure muri Bujumbura, imbonerakure mu Ruyugi, imbonerakure Karusi, za Mwaro, za Nyanzarake n'ahandi. Se mwatoye 100%. Bamwe bagatora ku ngufu, abandi bagatora ku gahata, abandi bagatora babigomba. Ari mwebwe ari Reverend Kuriyo rwabuzuriyeho. Sinzi mu Kirundi uko babivuga, rwabuzuriyeho mu Kinyarwanda nuko babivuga, ariko rubuzuriyeho. Kwakapfa kaburiwe n'impongo, akabarore ni mukaroti. Mukaroti yabwiwe guhunga, ariko aranga. Arinangira ahinduka inkingi y'umunyu, aba akabarore. Imbonerakure, igihugu ntigifite guhumeka, igihugu ntigifite gusura, zagifunze umwuka. Niba mwari mwabona ibido ya esase bahejeje umwuka, niba mwari mwabona ivido ya mazutu bafunze umwuka, cyangwa ivido y'urwagwa bafunze umwuka, imbonerakure zafunze igihugu. Zirakijisha, zirakiniga. Hewewe, imbonerakure icyo zabuze ni impoho ku buryo bwuzuye, ariko nabwo harimo imbonerakure zifite imbunda. Nagira ngo mbamenyeshe ko mubaye nk'inzuki zitagira umwami. Nagira ngo mbamenyeshe ko abafite abagore, abafite abana, rwabuzuriyeho. Abegeranyije, abasahuye, abibye. Imbonerakure mwebwe mufitanye urubanza n'Imana, mufitanye urubanza n'Imana rw'agakura, kandi uhoraho azanye umujinya we mu mbonerakure. Biriya bishinga byose mwubatse, amahera mutoza muyarya ngo turi kubaka ikintu aha n'aha, biriya bintu mubona babumba nyine bigerekeranye, bakunda gukoresha ingazi 4, 3, ubundi bakandikaho CNDD-FDD, hejuru bagashyiraho inkona, ubundi bakazenguruka bakaza kubiramya no kubisenga mu buryo bwabo bwo guterekera. Reka mbivuga uko. Muze mwitegereze kino kintu amahera gitwara n'inzu zigikikije hafi yacyo. Uraza gusanga ari inzu zimeze nk'izabashigajwe inyuma n'amateka, baba ntisi yagisigaza inyuma bahimba ngo nabatwa. Kera bahoze babahitwa mu gitwa, nyuma bahimba abatwa. Urasanga rero inzu zikikije runo runtu n'amafaranga ya cyuba, aho kubakira ababene gihugu
ngo izo nzu z'abenegihugu bazirimbishe, barimbishije bino bintu. Kuriya ruriya runtu rwubaka niko Imana ibabona, kuriya ruriya runtu mu rwubaka niko uhoraho ababona, kandi ibintu by'ibinyoma gusa niva mumushyigikiye kwiba, mumucungereye umutekano abona uko yiba. Reverend kuri yo ntuko, n'abandi benshi ntuko. Ntabwo imbonerakure zigwanira inyungu y'abene gihugu. Ijuru rirabyemanga, njyeweho ntabwo ndyemanga, ntabwo ndi Imana, sindeba mu mitima, ariko ijuru riremanga ko inyungu muri kurwanira, inyungu muri guharanira, inyungu mwebwe muri kwirukanka ntabwo ari iz'abene gihugu, ni inyungu z'abantu bamwe na bamwe. Imana rero yarabibonye. Hebo kesererereremo, ntabwo Imana yabyemera ko imbonerakure ziguma zitanyaguza igihugu. Niba mwari mwabona ahantu babaze inka, niko nabibonaga, ahantu babaze inka muzahabona abantu badafite amahera ariko bashungereye. Noneho rero nyiri inyama baramufana, ariko bakamufana batagamije kugabana nawe, batanagamije ko yahombye cyangwa inka ye yapfuye bakaba bari kuyirya, ahubwo utuntu bari gupfuraho bashituraho dutoya twa tunyama two ku ruhande, za nyama ahanini banajugunya, n'iby'imbonerakure zinatwara woshima. Nta mbonerakure ni nkeya zitwara amahera agaragara, benshi ni utwo tuntu dusaguka, ni utwo tuntu two kumuburiza abantu, udutelefone, amayinite, ni inkofero bamuhaye, ni umupira nk'uyu bamuhaye, ni ahantu, ni ijambo ngo abone uko arengana mu ibarabara ntawe umuvuze nabi. Nta nyungu yindi imbonerakure nyinshi abenegihugu benshi bari kuronka mu iryo zina cyangwa muri ako kazi kitwa imbonerakure. Ibiswi by'inkona, abakenyerarugamba, inyungu mufitemo ni nke cyane. Uhoraho yabinyeretse, ariko kubera ko mufite ivumo. Hari abantu hano bahuye n'umuvumo ku rwego ruhambaye kandi batarabigizemo uruhare. Habyarimana yakoze amakosa mu Rwanda n'abo bakoranaga, igihugu baracyoreka, kirorama, sinzi uko nabyita, igihugu kigwa mu kaga ka jenoside. Abo benshi baranapfuye, abandi bari muri gereza barafunze cyangwa mu mpimba. Ariko umuvumo wakurikiranye igihugu, umuvumo ukurikirana aba bantu babicanyi bitwa FDLR. Kugeza na n'ubu FDLR, ngira ngo n'Uburundi ntibwakemanga aho FDLR iri cyangwa se ihagaze cyangwa hitaha. FDLR ishobora kuba iri i Burundi ariko bakayibika nk'umugabo wacyuye indaya cyangwa umugabo uherekejwe n'indaya, uyishyira inyuma cyangwa ahandi hantu ku buryo umugore wawe atabimenye. FDLR ifite umuvumo mu isi umeze nk'uw'agahini. Izi mbonerakure zinjiye rero muri iyo sanse, ziri muri iyo kote yivumwe, kubera ko n'abantu uhagarariye imbonerakure muri Bujumbura, uhagarariye imbonerakure muri Gitega, Ngozi n'ahandi hatandukanye, izi ntara zose, uhagarariye imbonerakure ku rwego rw'intara, reka njye mvuga abo ngabo, no ku rwego rw'igihugu, Reverend kuri umunyamabanga wabo, mufite akaga n'akangaratete. Aba bantu babitse amaraso yasesetse menshi, babitse ibibazo bikomeye cyane abadayimoni babakoresheje. Kandi woshima uzumva nk'imigambi barangurura ngo Burundi buzatezwa imbere n'inkwavu, ukumva umukuru w'umugambi ariko ngo iyi nkwavu zizateza imbere Uburundi. Inkwavu, urukwavu muza amahera rugura ku isoko, ngo amavoka azateza imbere Uburundi. Mwumva uwo mugambi. Ngo ikawa, ariko ikawa yo nanabyemera, izateza imbere Uburundi. Noneho ibicera, amasazi, imisibo ngo bizateza imbere igihugu. Muvugishije ukuri nk'abantu bize, muvugishije ukuri mutabereye, iyo mishinga yateza imbere igihugu?
yateza imbere igihugu. Avoka igihugu, murebe inganda zikenera amavoka mu isi, biragoye. Iyo niyo migambi, ni nayo mishinga. Rero izi mbonesi mwirukanka, igihugu kiri kugenda gipotera, gitebera, kigwamo, namwe muri inyuma mufata. Muze murebe iyo mwakoze defile, ariya mashyi, umuguruko, gusiganwa, kwiruka, kuvuza induru, ishako n'imyirongi, mu by'ukuri muba mwirukanka ku gitoro cyabonetse, muba mwirukanka ku mahera yabonetse mvamakungu, muba mwirukanka ku ifumbire mvaruganda ku masa abenegihugu barose, muba mwirukanka ni umuyaga nkuba, ni amazi regidezo. Mwirukanka inyuma y'iki? Muba mwirukankira iki? Imana buriya ikurebye mu mutima wirukanka ukoma amashyi. Evariste Ndayishimiye aravuze ngo ashaka ishyaka rimwe mu gihugu. Ibyo bintu njye simbyanze. Uburundi nibushaka bugire umugambi umwe, cyangwa haze n'umuntu umwe azabatware kugeza Yesu agarutse. Ikibazo aho kiri nuko nta terambere uwo mugambi ubagejeje, nta n'irigaragara, nta n'iriboneka. Niba imyaka 20 iheze, umwe akavaho agasaza mukabamo mwita sogokuru, undi akaba agezemo hagati ikiringo cya kabiri, mukanamwongeza manda, hakaba nta kintu mwamurika muvuga umugambi ugezeho. Nemera ikintu kimwe Nkurunziza yakoze, yubatse perezidanse, Uburundi buva mu bukode. Kandi nabwo biturutse kuki? Si uko Uburundi bwabuze amahera, barasahura bakiba bakayishyirira mu mifuko yabo no mu nyungu zabo. Ayiwewe Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Ibi rero nibwo butumwa mbazaniye, uhora waraca urubanza. Izi mbonerakure zigiye gupfugwa agashinyaguro, nk'ubushwiri, nk'ubushita. Ibi mubyitega, ubu buhanuzi bwose mubyitega. Ibi mubyitega, imbonerakure ntawe uzaziha amazi, ntawe uzazisuhuza. Imbonerakure zizazenguruka ibihugu byose, nta muntu uzazigirira akagongwe. Imbonerakure, ijambo imbonerakure ku mugabane wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Amerika, uhoraho azabahiga bukware. Mwakoze nabi cyane, mwakoze nabi. Ubukwe mwatashye ni ubukwe bw'urupfu, ni ubukwe bw'amaraso. Defile mukora ni ugusara, ni ibara, ni agakura. Ntabwo ari Imana iri kumwe nawe. Mumeze nk'abantu mwambarira mutaha ubukwe bw'abasazi. Ni ubukwe bw'abasazi buriya. Ni ibintu utamenya iyo biva n'iyo bijya. Kandi mbiseguyeho ngewe uko nanabibonaga mu mwuka, ahubwo ahari nkoze n'ibirenze ibi, ariko murantunga. Dushigajemo iminsi itarenze 11 hano mu bantu twiyirije ubusa. Namwe hari ubutumwa uhoraho yampaye ngo mbazanire, mureke mbutambutse mu buryo bw'ubuhanuzi, ariko tunywa amazi turirimbe gato cyane, hama mbutambutse tubaza. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho, kugeza ubwo azacisha mu kirimba k'ijuru. Zizigira Yesu gusa, muri cigwa n'umucyo wamwemo w'Imana yera. Iyanja ndasinemba, nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho, kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru. Zizigira Yesu gusa, uko bukeye nzama, nizigira umwami wanjye. Mu bizombako byose, zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho, kugeza ubwo uzacisha
mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Uko bukeye nzama, nizigira umwami wanjye, mu bizombako byose, zizigira Yesu gusa. Muri kigwa n'umucyo wamwe mu Imana yera, iyanja na sinemba, nizigira Yesu gusa. Iyo merewe neza mu bugingo ndaririmba, iyo ngowe ndasenga, nizigira umwami wanjye, zizigira nyiriho kugeza ubwo uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya! Mungu asifiwe sana. Turi mu masengesho y'amezi 3, nababwiye ko tugeze mu minsi y'ubuhanuzi, mu minsi yo guhezagira ya nyuma. Uwatubanjirije ni Yesu, n'uzaduheruka ni Kristo. Ubutumwa nkuzaniye bwihutirwa, wowe dutangurana iteraniro tukanarisoza, umvira ijambo ngira ngo nkufashishe, rikuremeshe, nyuma uhabwe inyishu. Mu izina ry'uwantumye utege ugutwi. Ni ukuvuga ngo ndatanga icyubahiro ku muntu wabaye umuhizi kuruta twese, utari Yesu, umuntu witwa Simoni mwene Yona cyangwa se Petero. Niwe shimikiraho mu guhanura cyangwa se mu guhezagira. Ni naryo jambo nishimiye ko hano twaganira. Witwa Simoni waje kwitwa Petero, yihakanye Kristo, ariko nyuma aza kuvuga ndamwemeye. Hama amaze kumwemera, mu kubamba Petero bamubambye acuramye. Umvira ijambo neza uryumve neza. Bamubambye acuramye. Aravuga ngo nge ntimumbambe nk'umwami wanjye, nge mumbambe mucuritse. Bivuze iki? Bisiguye iki muri uru rugendo turimo? Simoni yarebye kure aravuga ngo ejo ibi nibirangira, Yesu azibukwa, Yesu bazamuha icyubahiro, batazanyitiranya na Yesu. Hakaza urujijo n'impaka, bamwe bakajya bavuga bati habambwe Petero, bamwe bati niwe Yesu, abandi bati Yesu niwe Yesu. Donc ikinyuranyo Petero avuga ngo nge nimumbambe mucuritse, abakuyeho urungabangabo. Iyo Simoni aza kubambwa ahagaze nk'uko na Yesu bamubambye ahagaze, uyu munsi ntibiba bimeze uku. Haba hari amadini yizera Simoni mwene Yona, haba hari abantu b'abagome, shitani yararose indi nzira n'irindi shami ashyira ku ruhande ry'abasenga Simoni Petero. Ngira ngo rero muri aya masengesho no muri uru rugendo turimo no muri iyi nzira turimo, mu buhanuzi bwose wumvise muri ubu butumwa ndetse n'ubundi uri bukomerezeho hano wumva, njyewe Marite ntabwo ari jye, ahubwo wantumye. Ntihazagire n'uvuga ngo Marite ngo niwe wahanuye byose biraba. Oya, muzibuke muzirikane wantumye. Noneho jyewe ndi umuntu nkawe, ndi mugenzi wawe, ndi umufafara, ndi umunyantege nke, intungane icumura karindwi. Donc hano rero duhaye uhoraho icyubahiro, watangiye umurimo uzanawusoza. Ngiye by'umwihariko nk'umuntu uhoraho yahagurukije kuyaga, kuvuga ubutumwa, kugendana namwe urugendo rungana uko. Kude chapeau, umwami abahezagire cyane. Mu by'ukuri rero, mu izina rya Yesu Kristo, gusenga ni inyishu, gusenga ni igisubizo, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho, kandi gusenga kurakiza, kandi gusenga kurafasha. Yesu Kristo nashimwe cyane. Amasengesho wasenze nayo uzasenga, ubuhanuzi wumvishe nubwo uzumva. Hano hari umuntu umwe witwa Kristo, niwe masezerano yacu. Mungu asifiwe sana. Niwe usohoza byose. Haleluya. Donc uyu ni uvuga bikaba yategeka bigakomera. Yesu ni wavuze ijambo rihindura isi yose. Yesu ni wavuze ijambo ribatura bari imbata za Satani bose.
ngira ngo uramukeneye mu buzima bwawe, ko hari icyo yavuga cyangwa hari icyo yategeka. Yesu niwe wageze mu isi, isi irabimenya. Ageze ikuzimu, Satani arabimenya, ikuzimu kurabimenya. Yesu niwe wabaye mu ijuru, ijuru ryose rirabimenya, kuko hari abamarayika tutazi, hari n'abo tutazamenya cyangwa se tukazabamenya ku munsi w'amateka. Uyu munsi wa none Kristo ahabwa icyubahiro muri abo bose. Mungu asifiwe sana. Uri mu nyatsi, uri mu gihombo, amaboko yawe amaze igihe akorera mu nyatsi no mu bihombo, umaze igihe urushye, urahungabanwa n'umuyaga, ariko umva umwami Imana Nyiringabo wantumye ku buzima bwawe ijambo ry'ubuzima, ijambo ry'amahoro. Haleluya. Amerika ifite ijambo mu isi. Umugabane wa Aziya ufite ijambo mu isi, kuko bose bahamagara Abanyafurika ngo muze dukore inama. N'ubu Neva aheruka mu Buyapani na Minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga n'abandi batandukanye. Uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo uhindura ubuzima, ibintu bikaba byiza byari bibi, ibintu bigafata inzira bitagiraga inzira, ibintu bikabona amahoro bitagiraga amahoro. Mpanuriye ibiganza byawe nk'umuhanuzi, ahantu uri bwerekeze uhoraho ashyigikira ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ntibyongere kuva no gutoboka, kuko hari igihe Shitani atega amaboko, ukavomesha amaboko, bica. Shitani agafata isura yawe akayicafuza, ntukunde. Ugukunza akamara amezi 3 akanyura, ugukunza akamara umwaka, kandi bose bari kugukerereza. Iyo nyatsi mujya mugibona, agataha ubonye kakagenda uko, agataha ubonye kagenda uko, kira siku kira munota. Ngira ngo ibyo ni inkuru mbi, ni akamaramaza, ni akayobera abahinga. Ariko mu izina ry'uwantumye waremye ivu ry'u Burundi, yarangiza akabumbiraho umurundi n'umurundi kazi, akabaha imbago n'imbibi bingana uko nguko. Ntabwo uri uwo gupfa, uri uwo kubaho, n'uri uwo kubaho ubwo buzima. Amen. Uba uri impunzi, uba uri mu gihugu, umukama intego ye niyo kukurokora no kugukiza mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Muri uku kwezi kwa munani urakira igitangaza, muri uku kwezi kwa 9 urakira igitangaza. Amasengesho azaba arangiye. Ni ukuvuga ngo iminsi isigaye yose ni ukuba tureretse. Hari abazabona imiduga, hari abazabona abagabo, hari abazabona abagore, hari abazabona amafaranga, hari abazajya i Burayi, hari n'abazava i Burayi ku bwawe. Igihugu kizaronka independence y'isezerano risohoye. Ni ukuvuga muri uku kwezi, muri iyi minsi dusigaranye 14, ongera amasengesho, ongera kwizera, uko imirimo ya nyuma ihesha iya mbere agaciro. Mungu asifiwe sana. We twabanye muri aya masengesho, injira mu isengesho ryo gushimira uhoraho, koko niwe wahagaragaye, niwe wahabaye. Injira mu isengesho ryo kubona weakness, intege nke zawe wigaye imbere y'uhoraho. Injira mu isengesho ryo gusaba. Nawe uri gusaba iki? Umaze igihe usaba iki? Tuguhezagira iki? Mungu asifiwe sana. Turaguhezagiza ineza y'Imana, turaguhezagiza ubuntu bw'Imana, turavuga imbaraga z'Imana, turavuga urukundo rw'Imana. Haleluya. Zomene ya zopaya. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, uyu cyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza na mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humuriza intambara suko zizahora. Ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze. Uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Ibintu byose twakoze ni intambwe imwe twateye, ibintu byose wakoze ni intambwe imwe wateye. Niyo mpamvu Petero yatanze iki cyubahiro. Nawe mu buzima bwawe no mu rugendo rwawe, ivugabutumwa ryawe wikishyira hejuru, intahe yawe wikishyira hejuru. Mungu asifiwe sana. Ca bugufi, Imana iragushyira hejuru. Ntabwo uhoraho nta kundi ivugabutumwa ry'abantu bishyira hejuru
ngo ndakomeye, ngo narakijije, narazuye, narakoze, narahanuye, nararirimbye. Oya, uhoraho ashaka ivugabutumwa riciye bugufi, rifite aho ritangurira n'aho rirangira, ritanga icyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo. Mungu wasifiwe sana. Hano rero dufite abantu ngo baba bishopu, baba revera, bahambaye b'ibihamana. Iyo ni shitani iri kukuzamura cyane kugira ngo iguhirike, ikurunduze ugw'inyuma kure kwa satani n'ubundi. Twebwe rero, haleluya, azed, icyubahiro ni cy'Imana, igrek, Mungu asifiwe sana. Nawe bari iyo nzira unyura. Simoni yaravuze ngo jye nimucurike mu mbambe mucuritse. Umwami wanjye, ntabwo twabambwa kimwe, ntabwo twakoze rimwe, ntabwo dufite ipeti rimwe. Yibuka umuntu wacunguye isi yose, nanjye ndimo. Yesu Kristo akoze umurimo wahahise, naho turi buno, n'ahazaza haba uzabyara. Ni umwami umwe wabikoze, ni uyu wenyine wabikoze. Arakwiye icyubahiro, turakwiye kumubanira amanywa na nijoro. Iyo ataba we, tuba dukora ibyaha bakadutera amabuye. Iyo ataba Yesu, baba baratumize bunguri. Iyo ataba Kristo, abarozi baba baradushoboye. Ariko muri twe hari utarogwa, muri twe hari udapfa, muri twe hari uguma atugwanaho, atuhagararaho. Uyu rero, uyu mwami wacu, kudeshapo no kwizigirwa no kwizerwa. Ndagushimiye mwami Yesu, urugendo watanguye uzanarusoza. Muri twe aba bantu ndi gusengera bafite inzozi nziza babonye, kandi ari wo ziberetse. Bafite ubuhanuzi bumvise, kandi ari wo bubabwiye. Bafite mwami Yesu ijambo bumvise, ari wo uribahaye. Bene keshezerederebo, bafite inkuru nziza z'ivisiyoni bagiye babona ijoro n'umutaga. Haleluya. Bafite ibihamya n'ibimenyetso by'ukuntu ugira neza. Nanjye rero ndizeye kandi ndiringiye, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe mwami. Ndagushimiye, ubahekesha amahoro, ubaseguza amashimwe, kandi intambwe zabo zishyigikira, gusaba k'uyu mwene data ugushyigikira. Haleluya. Ngaho rero mwami, ukize agahanga ke n'akabene wabo, ubakirize igihugu cyabo, mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Nawe bambwa ucuramye, were kwishyira hejuru, were kubambwa uhagaze. Niyo mpamvu nanjye mbabwiye ngo ntacyo ndicyo, sindi uwo kwibukwa nk'intwari, sindi uwo kwibukwa nk'umuhanuzi, ahubwo ni uwo kwibukwa nk'umukozi wanyu. Njye natoranyirijwe kugukorera no kugufasha muri serivisi z'iby'Imana, ariko ndi umwana w'Imana. Bityo rero umukozi agira aho agarukira, ariko umwana ntaho agarukira. Ndagushimiye rero, nta cyaha kirimo kunyita umukozi w'Imana, nuko ariko wabyigishijwe cyangwa ariko wabitahujwe. Ariko nawe uri umwana w'Imana, mu mpano zawe, mu bufasha utambutsa butandukanye, no mu bikorwa ukora byiza bitandukanye. Ariko mu busanzwe umukozi ntamenya ibyo shebuja agiye gukora. Ariko mwe sinkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye, muri abana b'Imana. Rero mwebwe mwumva buno butumwa bwiza, reka dusangirire hamwe ubutumwa bwiza bubandanya ku Mbabazi TV 3. Mugire weekend nziza. Ciao ciao.